Sipai ule tun chum chu karen nam Thailand thingtlang kan tlo na khwa kan lo tilang do na Mizo tenen hianin anna tam tak kan neya eile inna me po ni lo kan chonga thleng hianin anna tam tak kan neya he helai hi kan kalna chin om te na ku apwan bi te khu anila Mizo tenen hianin in anna tam tak kan neya chung zong zong chu he zan ni le zan khat le ni chau kan cham chung po hianin kanin anna tam tak kan hu mana chu wangin pathian zar dam chuan na kum lama hun rei zok tlo turin le hemi khwa chau ni lo atlang mi khoshang shanga karen nam te le nge na tribal nam shang shang te pathian zar dam chuan tlo kan tu mani helai hi an Sunday school no pang Sunday school ania building la sak zo lo ani Christian an tam lawa an lo nei ve he tyang te hi Karen village mo hey an elephant ne na kan kala hey hemi hi an inania anei tu te nachina kan hmuna tho khami te ka zen te ta khania hianin elephant pasarin ne ya chain varak te bong te kel te sang sang an ne ya ta hen kan theng don ni internet omnya lawa chuwain da ka somni pali chung chu internet tel lawin ti han kan om don helai kan kalna chan ber chu pt te doctor te kaltlangin ani a hei an omna hmun hi ar pilril na chu min lo dung song thai me ma hei tur thatin ring thei an mani huana mi sang sang te moi takin min lo tar lo saka kan lom em ani pt te zara liao hemi hi a student hlui ta ani a helai hmun hi mo a student hlui ama kaltlanga alma pitete le arong bol na kaltlanga Christiana inlet chungkwa annia heitu tihan sai hi panga velan nei kan ti to kha khami kha an eizon na ani de umia tihan tourist shang shangin an to ve khami kha an eizon ve na ni otuna kan kallai hun hi July ni wangin ro asur na save de uleka la hi an byak in kota kanin khom lai ni Karen nami man lai Mizo nama ang deuh khanin a missionary hi an mamo kati ema helaya po hianin hei missionary a pitete kaltlang te le mishang shang kaltlang atanga Christiana inlet an tam ema helai hun po hi an building sak thar ani hamon byak in khulai khuna china do pang Sunday school la sak zola kalauti lan khani an khwa hian mi an tlem ngai to in Christian an om venwala hemi hi an omna in noi an ar da na nia kilan mi ki vokcho ang reng deuh te an lo chhum ve bukani vokcho nge engcho nge chu ka shilawa kan han keu vel china kan tet la ya api in voka chhum vokcho chhum chin lai min ti ngai to chwaka helai mun zong zong hi anom em ani helai hi marble lo pera marble lo per khan an khap an lo ti ve ni chuanin tuna hianin hemi hi pitete student lui chunia tlang sam hi pema athat zia te min lo shilve he kini pop tlang sam hi pema kan ti ve china sin katya he tun kan naw pakhat shwai hi alo tlupal lo mia chumi chu tlang sam hi ti han ada sakani mak ve deu che he tian kan ram hnuaia kan thil hriat te mu kan eile in du zong the nang ema laia po hianin changkha te an he mani he changkha po khan Mizo changkha ang te ro te khadeu mo correct ang deu an na te thling an evek Mizo ang thlapin chuwangin hemi hi kan tlo na chan bulber pakhat po kan nu hi akipanu zok mo kanu hi kumsom pasari chuang hetiang nam sang sang zir chang hian Thailand te China te le ram sang sang atlo china chumi chu kan han pui bok ni se ti in kan han kala he puanta dan te min lo zir tira puanta hi anwar ve emani heta om chung po hian min zir tira chol pakhat chu kan ta pui via chuta pitete in min shil chu hei Mizo puan chei hi ta tir katum china ti Thailand a hianin hei hete angtlang mi haute hi mo an ta na mun pui ber handloom nge te ho handloom factory apo ka king to ama se an thiam me lawati Mizo puan chei hi alo special anyang helai chuanin an thiam me lawati ni chu hemi hi an chen amnu te pani in min zir tira hetiang mi ron zir tir neu te kha an mani tan an khotan sum an lak lu ve dan ani mo tourist te tiang han zir tir neu te kha gidi ona po he tlang nil ngal khop mia mel an puiten ni boka an marble per na marble la per ngai me lo po va pen ve ni
nuam kan ti em a kan cham chunga thil ka sha chwa chu hei khu hi hei tianga mei khu hi khu an ti ve a chuanin thil kha hei changkha vel kha te hi kha an ti ve boka chuanin han khu mo hei dam lo han khu po hi khu an ti ni tuna lo lang lai mek hi kan thlen na in khami kha pa te in chen na lai takani a helampang hi an thleng sil na vel ne heta erong lo bol mek hi an nu ani ti hianin tuna hianin keima e tur bek leo lewin keima ni le mizo in te e turin ang inge ti in pite ten lo ngai to so chiaran eina sel to ka ta he tuna hianin arsa le rotwai so chiaran siamani so chiar kan siam ang che khanan siam ma se rotwai antela tui khop me zo ar ang chi kota tla ang chi khan anti boka chumi chu e mizo hi kan hnam hei kan kal na mo chin lung chuak kan chwa na atang te a chui te khatyang te kha kanu hian a kom thina china a khianin khopakhat sin lung ti oma chumi chunga po chanin hei lung cave ang chi kha omani chu cave chunga khan hei mi an lo cheng ngei to ni ti the evidence tam tak oma khami te kha an han tlo khatyang khan sang hian kanu hi pathian na kauna ni wangin ai interest em a hei vuksa te pon lo rep ve nyang vuksa nge sanghal sa chu ka shilawa me a khan an lo rep ve a hei chang hian mizo te nen hian in an hi kan nga lut tu kani hei e tur te hi chu mun sang rain ang thei te me ma se kan lam dan thleng mo kan a meaning a zia thlenga in an vek kha chu makha kalo ti ve a hemi an rotwai te po hi an lak thar vek ani marcha hi an rot Thailand kal chuang kan thi thunga Thailand han marchan war ma se hei current thingtlang how an marchai chu mizo marchang hian athak tui pi ki emani pite te in pakhat min shil le bok chu Thailand missionary tura mo hemi thingtlanga akaltir khanin hemi mun kher lo hemi tlangram tho hemi nam karen mi thobula kal khanin man na kan u naute kan nam pui u naute kan lo tak mo lo lost to khamite kha ini nge yang min lo tia atini chu khatyang deuh khanin karen hianin thon thu ang reng deuh hianin story ngai nom teu ne an bible bo thu mo bible nge tora ni zo kang an bo thu le khabu abo an ti me chu tyang deuh chan khatyang neu te kha an nga ema thon thu ngei nom deuh chung te po chu lo zir chiana lo ti lan zel ka tumanga mani khanin mizo historians hetyang kan thon thu te le kan lo chwa na te tyang chui mi kha ka zong dewa evidence nen thlapa kan history han chui chwa hi achak kan ti em ani kan nu pa hian kan tuya kanu lo tui to na sum tam tak seng kum tam tak ram shanga nam shang zinga lo cheng to ania mizoram angi po hian kum tam tak chang le tharuk te chama khatyanga pathianina alo ko ve ani wang khanin kan ngai poimo thil ania chu pathian pon mala som tura ngai lan kum te po kan dam chuanin hetyang lampang chui tur hianin kalzel kan tumani Dang pui thu. Yeah. What do you call it? Tanau. Tanai? Made from fish, right? Correct. Tanau. Yeah. We call it dang pui thu. Da pui tu. Yeah. Ah. Yeah. So just put it in. Later. Fry this first? This Yeah. one first. Yeah. My feet, okay? kan mizo history kan chwa na te khatyang lampang tui mo man lai thon thu lampang lakhom thin te khatyang lama tui te in omani chan khongai takin comment cha khan min lo shil in phone number nen karem chan ve le kalo phone don cheunya kalom viawang This one you know it? You know? Is it pepper? Is this pepper? Not sure. This smell. I don't know name. Oh. We have this, but we eat the leaves. Really? Yeah. Ah. It smells like lime, right? Cafe lime, but also it's like leng ser. Hey, leng ser. Leng ser ri manam masih arani boxia hey at nan yang.
leng ser ni hi leng ser ra an ei ni hi leng ser ra leng ser na chu Looks like some Lego. So ito ang kan hemi chung kwan pa berkha pitete student chinanya a u pei chu Buddhist monk ang khania mo chuanin ama kha ati khan pitete te rong bol na kal tlang khan Christian a in leta Christian college ate khan kala khata chang khan he achang kang chawe me ma pathian in mal som na tam taka pe a anu te khwa hianin anu pa bora lawangin anu kha athok thei to silawa ti hian an chung kwa in an pe ma anna chaem mei kalsanin ti han annu te chung kwa annu te chung khwa chom thei turin ti han pathianin sai te kaltlangin ti han a shwaya aro pi kan ti ema hemi ka ngei to chwa tak chu man lai Mizo zol ne masaten Mizo thalain chanchin chashilin thlona in ramshang shanga an lakalanga anti kha ka she chwa ka he pitete te po an pitete te zara he man laya sub missionary kan lo dong song ang deuh khanin changkan na tam takhilai hmuna hena thlenani ati khan arsa kha an thak so bor phuta chumi do chuanin rotwai kha an thak le ya chuan a so bel nuwa chu bu chum sa kha an thak le chu ang bu chia do ni chu mo arsa bu chia khanin rotwai an tel dina le chu song chu dang lam na thlai tlakte arsa bu chiarte dang pui thu rotte kamikha hemi zan hian min me puya tui thei so chia khan kan e chingi on hei zau ar ang khan ne temin a sak do ma se a hang tu to tani kanu hi karot kha Attack him. thau bak la thau bak la tui to thank you ka fate muton huwa bathroom a karon record thale zoya zan ina hemi video minau thlir non sakle wangin in zawai chunga lom thu ka soi tak me mewa ama video kha thil soi swal neu neu le theingil ka nei nuala wain karon upload chale ni in zawain mangchao